to understand and discern what is going on. Så behøver vi at forstå og That bedømme, hvad der means that foregår. one person can be in the spirit one moment, Det betyder, at en person kan være i ånden et øjeblik, and next moment you're of the devil. og det næste øjeblik, så er du af djævlen. It doesn't mean that you have become the Det devil. betyder ikke, at du er blevet djævlen. It just means Det betyder bare, that we have been influenced at vi har været under indflydelse by some religious af traditions, nogle religiøse or by traditioner, some how do you say, a mindset. eller en tankegang. You are core values in our inner man. Dine kerneværdier i dit indre menneske. You know the core values that you Du have. kender de kerneværdier, You du know, har. be good to your neighbor. Vær god ved din nabo. You know, love everyone. Du ved, elsk alle. But sometimes some of those core values is not as godly as we think. Men nogle gange er de kerneværdier ikke lige så guddommelige eller gudfrygtige, som vi tror. And so sometimes these traditions, Men nogle gange er de her ønsker, traditions, they just jump up. Nogle gange så kommer de bare op, And they are not according to the word of God. og de er ikke i forhold til Guds ord. And we need to get them in order. Og vi behøver at få dem